enemle mu mamu ano didi no de niam bobo mo ho nya no ne be ma no ma ne nya wo se wo batiri ne be ma wo amen kan kire wo bi wani e ma ne nya wo se wo batiri a wo ye be ma wo be ma nya batiri wati ase e mema ye wo dem ye nkasa entibo ne mudi wona mudi atutu asem ne tise ne nananom be ya ka gan oman Ghana be ye mo ye tutu asem too much Ghana for me nim de se nsu no ene aduro di no die na mo pese mo de aduro ye mo de aduro be bopo mo de aduro koye langard mo de aduro ko robert mo de aduro di boni aduro be yiwa ma aduro mpe boni mo ma mani ena ho eni tire na ba mu ne ba mu bi kun yo twese kan ya so obi a wo bi se kan yakunu obi na de na mo je wo wiase de bia be kasa tire mu yutu se mo mani na mo hwe mo ye ya adwuma e mo ni mri obi ade di no kure woni obi nya asem na ofi so di waya mfom so a wodi fa pande chawo wodi be ma di bem freezing backbones. Hey, listen, man. Yeah. You know how it goes. Coco president. I drew the academy. Yo, at you for near for. Nana, ya Asante, and I make a say. Say, Abbreviano, okay, such a youth now. I want to you to my Cassacham was a woman now. Now, me, General Sabi, a how near money I am from. I dear bedroom pempens, so you know, young fana good ye. And no more than you may dear grow, yes, some yen anonymous some pow. And see an anonymous chair, dear, a dear hint to be a young at 2 we are singing. And an account and an account on the by we are saying, yan anonymous chair and some moko. One I catch you a dear good dear to trust him. One I catch will say, yan anonymous pencil, no more dear good dear to trust him. I mean, can't tell. Most sorry. Aza comfort, aza malam for aza asofo no musolom so my second drama mo o my two drama mo o my ira drama mo de bia na mo the truth a two try mo na ekumu mo the second try mo na mo wo mo ho second and e mamu ani mamu bia ko yan yes obi a wo bi second wa je ne ho to so de second no eso no obi na ada obi so mo wa ira dru wa da hwe adru ye fa dru tu ye hu adru ye fa tu ye hu adru no ankasa no say one more dear do nankasa na buwedi anim sa sebe ne niema ne se bansere ne niema mo to ye to ne ye ton ne dwomu ye wo de do nankasa hye enti se obi da wo se oye comfort oye malam oye osofo no ma wadru a hwenie wati kwatse kwaso be ma ntoma tie ne din ye na nanom ye som wo sompa ba de be ma ne nyina wo kono wo asante achim na no wa meka sei obi anim se meme na ba ne mema nya ya dunsifo e wo ye fie we wu no de agya we wu no de agya na duru ni so me so me som me na ba no enti me na ba kwa de won saka na woni aka won saka me e bi se na me do no ti obi eniema so kire me e ye haban na de asika nuru e haban na de etu aduru e haban na de ayira duru on se onya nya dunsini a wabene nti no won se obi e de sika oni obi kun a woje hu de o de sika wo de awo obi se odi tuo try obi wakun obi ode won kan dan wanyira yemfa duro ne atutu asem no woni na ho enemle mu mamu ano didi no de niam bobo mo ho nya no ne be ma no ma ne nya wo se wo batiri ne be ma wo amen kan kire wo bi woni e ma ne nya wo se wo batiri a wo ye be ma wo be ma nya batiri wati ase e mema ye wo dem ye nkasa e mema nkasa entibo ne mudi wona mudi atutu asem ne tise ne na nanu be ya ka gan oman Ghana be ye ye di edru edi atutu asem se ya won se ye na empeni for police for be che mo de won se mo ayemre won se a police for be che mo no mo ayemre kai hu se a police for na be che won so no mema wom tie mi ye a police for na be che mo no e mema wom e bi ya dunsifo bi ye nananom a binum di nananom achi e bi di no kure papa e ti bi di tumi na ye adwuma eni nti se meme na na ya wasante se meti we mi di no kure ma me nananom a meti wura mu na bia meti ya mani na me ho so na wo se wo ye nipa bonefo wo di tu hwe me so a na duro na ye na adwuma ko me mi fa mani hu sa bre no tumi nu na ye na adwuma enya me na me be ko ani mu se be bo mi tu o na emom no se wo abufu so otan bi ne wa mini abre na wo di tu o na bo me a aduro na me na mo de ma me kire me no e be na adwuma a save me life sekan a wo de baba twetwa me a bia wo be hia me wuram na obi okra na adwene mu ka no na wa hia wo e at once na no kita sekan say e ba dum to dia so me so for am yes na mo me ba ko kwadro dia papa we Coco president e pa to contact
de bo na mama na adane aba uhu ade a ehu e wo kwai say yeti wuram we mi che forest yeti wuram ye nice si fom ye ni how de ehu bia ye hu ni abotra eniema ananka ne anini ne mpamle ne niema ye tietia soforo no ebi awo a wodi wani kura hu antimi hwe yetimi wu niema bi ni aboya ne atufiri de aburu ye so no na nanom de ayira akosi da bia ehu ni ho sa na tie oyam hyew aduru a wadie no bibi ato emergency no na duro na ye na djuma mo ye tutu asem too much Ghana for me nim de say nsu no ene aduro die no die na mo pese mo de aduro ye mo de aduro be bopo mo de aduro koye langard mo de aduro ko robert mo de aduro di boni aduro be yiwa ka kire wo aduro mpe boni ye na nanom police for ne soldier for no me ka kire say nanom wo mu bebre nanom su ati wo mu na emom no ayi ye san kure hunu na edede emema nkasa wo on de na mo ya me kasa kire mo ya mu tumufu me nuane mo tie mi o enya batire ni bema o me se mema odan mu mema nya kasa bra me kono ngwa Asante Akyem na bebisa masebe me na ma hai obi adana na dwona me wen kuroi me na na pontua chechinyansa bobo asuota no asuo de asuo ya kuntu awale ware ba mo anuru ya ntu dentiri bobi agwangwa tula se dada gro ahon ma hudo nyina adi mi machi tu hu me wa dwene kura nya wo saa bra me home Asante Akyem kono ngora me firi me so me nana obi anim se matete ha mama me nana nom saa ba ne be manana o mawukuro enti se bibi ho na me nana de hin na bi ne ma bebre wo ho na bibi ho me nana nom me nana bie so kire me a wan fa nkire wo eno so kra ye nkasa ye ti wuram mo mama ni na ho me ka kire se ye nana no ye nuanom asojafo ye nana nom asojafo ye ofa no bebre nim fom a o me ye nana nom a o mo nkasa sana police for so tie bebre won say be ma so mu so ma yemre ebi gona na odi odada so ma osika ndu etu aduro no ene ayira duro nya nokre odada waje osika ebi say ye tonton se niema no ye tonton ni dwom waje ase etie wo mu nsonso bebre ba ye wo haban a ye empe bone se be me ma waduro na ye ayira duro sika ndu na etu aduro a wo de koye bone a to be dadi aduro mpe bone mo mamani ena ho ani tire na ba mu bi kun yo tweseka ya so obi a wo bi seka yakunu obi na de na moji wo wiase oni mu fi amanya mo ni na ho ewiase na ya hweye opanyini cha ya hweye obi anka nkire wo o bible na agajo se wugya mfi aduoso kwa anya no kore ye na nanom edi 100 and something 150 120 130 mini obi a wodi 175 wan shampa boada ohun mi ofa madam for papa kokron so no waye ni nkuruma fu ya ne garden wonantim abrofo kra na yesi omun nyini nche no minimo broni bia o wa America Atlanta wodi 110 years a ochi bicycle ko jom ko dija how dare you say ka say mo bible no ne mo ade ne ka chere say ifia duoso ne eche ho na ka chere mo ni na wo na hwe wo yi de bia be ka sa chere mo youth ni say mo ni na mo hwe mo yi ya adwuma e mo ni bro obi ade di no kure woni obi nya asem na office odi wo ya mfom so a wodi fo pande chew wodi be ma di bem no kure ba akopɛ Wati, dia ko ni nyina no, anya se bia, mo yesa na mo sai o man no. O pese wo de aduro kire se, wo de be ma bia ni wo de aduro a. Ma men kan kire wo. Ene se ma kwan a be sai man no. Enti sa na mrade wo be de mra be kire wo kwan no. Mo hwe mo kasa mo yi. Na no edidi nkire di mako. Dia de asemba, adome ehira. Ya wasante mekoso tumufo. Mo mani na ho. Wati, ne wiase emfa nko ba bia ahweyie emanyini che di wagya ne wonani se de mo twere sem ne mokoro an kan me I believe in culture. I'm a traditionalist. I remember my ancestors all the time and intim di buoma me na nanom nti o ma ni bi hamo mo ani na ho na na ya Asante Akyem de hye konongo na me ho konongo odumase ya Asante Akyem ni anansi krom na me wei aha ye kro ya me wo mu ye betete kro yi ni atete mmofra wo ma yira ye nananum traditional ne culture no eno na se de mo be bo mo Yesu Kristo ni Muhammad no e hu da wuro no mo bo Yesu Kristo ni Muhammad right Muhammad no enso hu da wuro no e ma mo bagidi ye no saa na ye nso ye me bo me nananum de ye hu da wuro ti me da wuro boy bia ye remember your ancestors me twen adwene asiye nananum eso efise na nanom edi efie ahanan ndi aduonum ne akire kura na Bible ne Quran ne yeden eba etini na nanom nim nyame omnim twedi ampon kwa me totoro bo su nyankopɔ to su bo awia
ana omo de buoma enua abo eja enframa ensuo enhaman enhoma what you say fa nidie ma bia se de se de abode nete wan fa nidie ma abode se de nyame bo no na uti abode so be ko atia wo edi ti abode no o twedi ampo nyankopon totoro nyankopon bo ade no de o kan ne se ono obo na ade bia no se ono nyame de obo bia ye bia kan ye de wu nipa uhia sokodua twetwe osia wo na ade wa adwene be ka se dua we odi be twiuse wona ese wo hunu se wontimi ntena ba bia nsuo be bo enti fasere bambu adwene dan wona wa ma adwene no wo ya ye se nsuo no nso no ayabo bia ma ho na ya fa nete ka wa kire waduane adie enti na aduane obi pe na obi mpe woni na ho ye ka se ye ka be ka ma wade ade achi aduane obi pe na obi mpe enso ye de ne hunu hu nyansa wo se ha ma we ye ni ye wo mpe no obi pe ye nyina so ye ate asefo ye na mo woni na ho Asante Achim this year. Asante Achim youth president. Na ya wasante. Madam Wasi. Osi susupre wa jeso nyawo de ya. Kaka kunie. Yeah. Oni koko president na ehia wa ha. Na panyini si eja, ene boja sedin. Yeah. Nanso eja ni ho aboja ntimi nsoja. Eno na me kam watase se koko president wo ho a. Me atija metirimu ya den e wo sinimu no. Empa so nso metirimu wo den. Me ka kire wo. Sa panyini se kokwa pepo kokwa mere do wafuna furu kokwa pepo boy e kire wo se wo no oba hia dem no toto papa so ama otimu anya den e wakatima kapen agode ye ne ho a be ma wo hwe uti se me de kwabo a aye wadwene besesa etime basa pa me hu koko president so wa pass me with nuan hini enubra ne ni hini no ma keka bom na ma yam masa no de yam man me bi na me wiwi bi na me nunum bi na amama why you run away. And so when you run away, na machi oba na. No one we gonna stay baby. Afobo nti me wie no oba no hwema ni bi. Na ko ma so no 2 rounds. 3 rounds. O kan ketwa. Me ko 4. 5, 6, 7. And then obedi 7 hours you. Yes. You very obada. Koko president di. Bema, asem obeka bi agidi. Fusem panyini se ye pe abo bi asoma na do benko mu a. Yen konkosoma aduoku which is okusie. Opro ne asoma no fisi wono e nenim soro. Wow. So what you say? Yen panyini so say. Doctor so akwa hudu nyina bo akwakuo pe nanim enti se wo pe empaso agoro emu ahencha eye koko president ba ko pe ku bema makrao